uwayizanye yaturutse he, ni bande banduriwe bwa mbere, ko bakurikirana inzira y'inkomoko yayo. Yes. Bigaragara ko hari umudamu ngo wavuye mu Bubiligi aje mu Rwanda. Akubwa ikiri strange nuko mu Bubiligi ntayihari. Igihugu iri mu Rwanda tuvuga ko yavuyemo ho ntayihari. Ko ngira ngo bari mu Bubiligi nta mabaga bafite. Oya ho ntayo. Umudamu aje mu Rwanda yayanduje inzira ebyiri. Abo muri famiye ye naho yivuriza. Muri famiye ye yayanduje musaza we, ayanduza muramu we, ayanduza na kazini we. Mubyara we muri abo batatu yarapfuye. Yaramwishima baga. Urumva uribuka ko minisante ijya gutobora ngo ivuge abantu bariho babaza abantu ko bari gupfa biti. Yego. Ari twabonye ibintu bidasanzwe umuntu ari gufatwa indwara idasanzwe iza umuntu agahita apfa. Uyu mudamu wavuye mu Bubiligi yagiye kwivuza kuri Faisal. Niho yagiye kwivuza bwa mbere amaze kugera mu Rwanda. Yagiye Faisal kwivuza bisanzwe. Yego. Hakaba n'umuganga kuri CHK akora CHK atera n'ikiraka Faisal. Ubwo bahurirayo. Ntabwo bahuriyeho nk'abahamagaranye. Bahuriye mu buryo bw'umwuga. Umwe yagiye ku bitaro ndateraho ikiraka. Wateye ikiraka ni nawe wakiriye uwaje kwivuza. Yego. Aramwanduza. Yanduza wa muganga. Ubwo niba CHK hari abanduye ni muganga wayigarukanyeyo. Kuko muganga yarapfuye. Yahise muhitana direct. Yaramuhitanye. Ntukavuge direct. Kuko ntikwica direct. Nigutinza bitabukuba. Hari igihe cyo kwandura hagati y'imisi 3 n'9 kandi mu gihe wanduye uba wanduza. Hakaba n'igihe cyo kurwara. Igihe cyo kurwara rero kideterminwa niba ikwica cyangwa se uzayikira. Yego. Kwa muganga kuri Faisal naho handuye abandi bantu 19 harimo umwe wita ku barwayi, hakaba n'abandi bakora muri ICU. ICU ubwo ni hahandi ni muri intensive, twita muri intensive. Hariya nyine ubuzima buba buri hagati y'amakuba n'iki. Cyeka ko hano ariho hagiye uyu nguyu uyu mudamu. Kuko partner yashanjwe na minisante ntirekana uwo mudamu icyo yabaye cyo niba arakize cyangwa kiriho. Yego. Ariko byanze bikunze 18 bo muri ICU bamari bamaze kwandura igihe bayishushanyaga. Bayivanye kuri uyu nguyu. Kandi ibyo byose abe uyu mudamu, abe uyu muganga wo kuri CHK byanze bikunze ashobora ko yarashoreje muri ICU ya Faisal. Yego. Byanze bikunze. 18 bo rero baranduyeyo, batatu bari bamaze gupfa. Nuko indwara yaje mu gihugu.